Suza, osmeh, senka, prah. Nenad Neša Belobrđanin. Osjećanjima vođeni, puni bola, puni straha, za život se borimo do posljednjeg daha, praveći se da shvatamo da smo nešto više od suza i osmeha, od senki i praha. Nesigurnim koracima tražimo se kroz bespuća i pravimo razna sranja, a vremena, ko za inat, nedovoljno uvek ima da saznamo svrhu svoga postojanja. Tek na kraju shvatimo kad se spusti zavesa pozorišne predstave i zavlada tama da postoji drugo mesto negde među oblacima gde smo življi nego ikad, kad se naša duša sretne sa dušama drugim bliskim. Tad postaje jasno da se nebo raduje podjednako svima nama. Nebu smo svi dragi, nebu smo svi isti.